Ngipidang sumpai pi baro shakanika channel ko jongi but hakanika video nginpai yakanika post kabrang shulat thamai po Shillong Meghalaya. Shabing isdang yakanika video sungpa subscribe yakanika channel but turn on new notification bell kanambo pinumdo yaki videos kimangi upload. Pila aruban follow yangi hapo ka Instagram kanika dika Instagram account ko jongi. Yakanika post la pelat daka Nari Meghalaya mentau benai rajar arpoi kaketeng janganika post kedai project coordinator. Yakanika post kin sepelong yaka walk in interview haka arpo artrek benai Disember rajar arpoi. Yakanika post project coordinator kabalai portally ka jaka jungka posting kedai kelengka Meghalaya ka educational qualification kolong kumni. Pila dai ban pendap yaka BTech haka dairy technology. Ki candidates ki belong eligible baki buku aban apply yakanika post pihak ban submit yaka CV ka jongpi batru ki wegi ki documents yakanika email address ekmul2017@gmail.com. Soalane haka arpoi trek benai Disember arajar arpoi. Ki candidates ki haban rakru yaki original documents yakanika walk in interview kaban long la arpo artrek benai Disember arajar arpoi. Hakapor khatwe beje menstab hado arbeje mensngi. Yakanika walk-in interview kan sepanlong akini kilai tali ki jaka East Khasi Hills District Cooperative Milk Union Limited, Nari, Central Dairy Campus, Mauyang, Shillong. Office of the Senior Dairy Officer, Ganol, Dura. Office of the Senior Dairy Officer, Mentong, Jawai. Ka official notification lanika notice ka balak hi dakanika Nari ngalai po description jangnika video. Ti pila ban download ka ba pila ban pulih lada pikwa ban tip susu. Shapang kiwi details.